success with ya, and my successful night. Tease on it. I block up. Things where we see, where we know one talk. You never know the reason why we grind on stop. Some say me boy I'm in cano. I say when you are, uncle Adi so uncle Ane. So many moons who are come and mente. Ajay. Me from me now will be any now. The pretty come anyone I will be a son nade. Go me anade. Me from me now will be any now. The pretty come anyone I will be a son nade. Go me anade. Yehovah tiasi die. Bibia bedana kwem. Bibia kumana juno. Ese wenia. Yehovah tiasi die. Bibia bedana kwem. Bibia kumana juno. Ese wenia. Me from me na wo bi enyina ho. E pre come anyone I will be a son nade. Go ni anade. Walking in the valley of death, I could drunk one. I'm not scared, I'm so fearless. You see me boat, now I see me boat. A quine, I'm so not for the careless. La, nyamene, kuma mi danina. La, nyamene, kuma mi danina. Okay, ebusia from akwa your dance citizen TV. Emusunfu or dance citizen. Nasiana Ministry of Tourism, Arts and Culture. Any Tourism Society of Ghana. Me the tourism ambassador for the Akyemansa area and Akyemansa enclave. That is a Buakwa Bosomi. Any Achimkutoku nyina. Many the tourism ambassador for this area. Na yamia domine day. Yanya and yatise tourist site bako. Ewo Akyeasi area mu ho. Na baby a bia ese ho ye nikapanti abomoden edutu anamo aba behwe baby a bia ya mo kan ewo ese fa kubenta kubebi a apai mienu miensa biti yakase aba ye de ani behwe nti no muni achi ye kora de wo bia no ye mo hu de masamasa area me mo ye tourism so oh okay Timu ka ba ke dinu aya mi dinu ba ko ni se dia mo body ba na so man da se pa ye do aba yo mo kombla for or dance citizen tourism ambassador for Akyemansa area and I'm going to call Kubenta ye kubena apai mienu miensa ye kona ye de anu akwa ye do bia bi wa so we samboard bi sia amacho so emma mpehia we de me ba me bisa kromia na amacho ase say emma mpehia asem pa na wa ye dai atwa si ho no emma mpehia ladies okay so option for ya nanti be 8 minutes to 10 minutes I say be I will do Kubenta na e mo mahu si bia kubena ya ka ho asem na ye de etienti munni ya chini enko si small video picture oh I say oh okay so for finally you say I will pay Kubenta kuna fe Kubenta kubena apai mienu asenta for apai miensa e ka senta that means asenta for the way na apai miensa you say I be do ya determine do about the bomodin na yakona ko hese e hotel nti mu yen okay so busia for samuel mo pie Kubenta baby akube ba akupa mu dua no etimi apai aya miensa yede mu abepia nti no village ni ne yefa ha Kubenta village ne wa Kubenta aha eti no betu ani a ahwa yachi kubeni si ho no apai ne man miensa wo o dua ba ko no so wonwa sa Ghana ha ya na bebu sa bia yo it's a very nice place
as a tourism ambassador for Akyemansa area and Akyemansa enclave. Me say no me bo me tu anamon. I say me ankasa me de mani baba yede. Baba hwe ntino. Eti mi aba bedu kuro na friend Kubenta no. Don se kube ni yede. E na wo ho. Ka binim kube fu da na mefo na. Ma hwe na ma ti bi ni yare yare but me ti mi mfo e na wo nice me sa 1 2 3 ne man ni yede. Me sa. Wow. Nti e me kakra ni hwe si bia. Edua ni yede. Etie. Okay, so abuja for summary, I will pay Kubenta ekura. She be di kakan. Aye kubedua a kubedua e bi who say kubedua na gina ba akopɛ. Na aduane wo so ba kubedua de eye sonko. Edua ba akopɛ no. Ana na pai emman dai miensa. Eti no ba ya Kubenta no. Ana wo si ati wo ho na kyerɛ wo ha no. Eti no summary, yen saka. Yen nua bema ba ko ha. O kromi ya Kubenta kromi ha. Oni story about Kubenta na yen nbe twetwe nkomo kaka na ehu hawa edua yi anakube yi etimi fa so bere ebesi ha sibia eye no so for dance citizen mo amuni no tourism ambassador for Akyemansa area wa hasa tourist site bia na asie wo Akyemansa area ha no ebeyi ni nyina yede e de apie ama wo hu sibia bibia yede etie eni a pombokode na me aduma pomboko na so bokode da nyame ase na ya for say me di Aaron okay ekura na ofi akra here na fi haya na ewo ahia na ewo ye okay na kasi Kubenta godan Kubenta na de eba ha no me da se Kubenta eye ekra ketwa wo eye ekuemu antem ha eye Akyemansa district na eye Kubenta no na ekra we enya ne din esan eye anwawade bi a anase eduan waso bi a epiemu ewo ye kra yase etina edin eda ekra so seni odi kankai no de bia kube de enim se ne dua ba akopɛ nanso oba ye kra yase a nyame adom ani ne won wade o ye nti ye ba ha ye kube no apai mako miensa wa media misade nanso mabeti history kakra de afa ho mpapa ka kyerɛ me se na ka se papa ne kasa efa ho ba oni ha nti medina ne ma kasa o ka kyerɛ me se kube no omo discover sa kube we in the year 1954 wow na Ghana nya independence mpo I wonder wow Inti in the year 1954 ena me na na abonyo ko abonyo odua we film akọ ne krechi odua sa kube odua no bebre na ohun se okofa sa kube ni fihepa okay ekra na edikan na yekọ ho no kokwa kesiem ho na me papa say na kube no wo na ho na apai mienu na esan no monye na sede emma no kakra nti no efi ho abedi ahasi Kubenta ye ha ni say beba ha no ampai mienu se ne na wo ho no apai miensa ewa nti the year 1954 na papa no edua asa ohun se ni kuba wedua no bebre no baako ewo ho a apai miensa nti osiesie na kwesi se ono ankasa ye den efiri mu na history kakra metefa ho ni se na kube we etimi esayare bebre so o hwe na se na omotwetwe hin ni bebre efiri ase de sa obi a wontumi wo ti se obi wontumi wo obre awo ho oni se oba na se kane no oba na se omtwetwa na se hin ni man no kono anu ma otumi wo efa ne ho efa ne ba esi ade nya djuma won se sisi ano ya fanya meso nti yenye kube na mane anya de enisa man do but obi an try bi hwe sa try disi oba bi wo ho na try bi da oba bi wo no ntimi wu na yemfa ne mane me try ha ade ana okay try and errors there ho try and errors there ho se pesi ehu agisi esan ye de try na dey bi then kube na kasa na ba ne so kube na kasa ba no entofo basabasa unya ne ntofo ma unya bi wesa dabi unya ne saa kwa ewo na atofo baako ewo na ato baako na nse na isin se ne man baako we ba o hwe mfimfini de ni ya asan apai ni o hwe mfimfini na apai ni no ye hu yi no na won paye de nim se baako awu ne de nka na wi ya no but ye hu ni se baako so ye den apai a edua no ewo ho
yabo hu de call me Facebook account mu a ma post pictures ni bebre seems say ho na akohu ya aha wetin ya de abahe nti obaha na say ene ho Okay, it's in 1954. That means I was 70 years old. 70 years Na kubedua we si ho. esi ho Na win to ewu form. dabi Wow. dabi Na most of SDC or my bo. Ministry of Tourism amania na asma tu na mo akom na so. Akasa wade kase bi se ne yakopon. E de ba na ka obi o ba bi nso no obatimi aba be chase ka behwe because wo hwe ebi dis a big tree. Any a chase so a kofo kono ma chase ka na ma yede. Makohwe muntu na mo fa sa kube hu. so far so good there send me ni there yentu ho na mo bia meti so bia tu ho na mo akọ Ministry of Tourism. Ministry of Tourism da Wow. No say mo da sha udi na mo ko na ye abohwe. posti no nketen ti ya na me the school for nketwa no Eba behwe. eba be Oh, hwe okay. School for ba behwe yeah nyina. me de omo ba ha Wow. omo am Wow. choma de me de omo ba ha Well, nice place. Me who could da apai menu da. Na we apai miensa. A very nice place. In out of all sha. E wo Kubenta. Kronu di ni Kubenta. Kubena apai miensa. Aha, it is all sha dako. What's betting what at me permit me. And wa ba no abere. Abe. Ade ba kwa yin se e free Akyemansa eba plade. Udu a plade was Africa. E free plade ba no. E kwa na enye de. Enye. But you best read or empennyfo. Say a baby whom you be saying, best empennyfo say, I want to maybe be what a man in nice place be now obese or baby be at me a day. It's one of my baby. I will not it's me about my tourism so it's me because who call outside that but train baby what baby say no munya. But yeah, momo. It's a sweet momo. They say, baby, say, be PMO, young and put them one. Be see, not yashana, a quan sweat me, I find to be baha. Wait me, I easy access at in the other. Eddie Abasi. But I could be turning a day. A waha. It's no say, Obi, and as a Ministry of Tourism, as a man of a catch home. asema me catch up me say me sro mara we ebi ni ba bia bi mo Ghana ha we ekwaya ejina ha ya ebi ni ba bia bi nti esro say omo pani emehwe na omo develop ha ni say memi de me hu say oba aprade enclave ni mu a enye we nkwa na wa ha there are many tourist sites in the world wa ha nti say omo nya ho kwan a ye be sere say omo beba no ma behwe no me timi abie kwan ma afoforo nso abehwe Okay.